Sanibonani lotshani. Igama lami ngimpili from kuhlelo libiza nge-Identical Force. Sichinga ePulukwane. La khona sine story esinya esisobhlungu but asikho show. Ngoba obviously kunamahlangothi ayi2 but ke umama ngendlela afike ngakithi officeini wayibika indaba yakhe. Sazama ukuthi senze ilandelelo singamtholi ubhuti after sokuthola istory ke. Bathola ukuthi usisa lena le umama ucasela indaba nasi esimple. Uthi kimi madoda mina bengibhadela ama-account ngithengi kunomfana bengihlalana ngiyathi ukuthi boyfriend or indoda yakhe I'm not quite sure but usitshela ukuthi umuntu obekade ahlekisana naye but abakahlukani what so on. Uthi ngibuye ukuthatha ikoloyi wathi ngiyibhadele ngegama lami. Ngikhuluma statement esisithole kulo mama. Wathi ngiyibhadele ngegama lami ikoloyi ngakhipha ideposit ye50,000 bese every month mina ngiyayibhadela na njengisayibhadela ikoloyi le njengoba asitshele ngomnjalo and ikoloyi uthi ayikho ngakuye umba ukuthi abuyise ikoloyi ubhuti uyamdotsha ngekoloyi ke istatement esikhulume ihlangothi linye okubhlungu ukuthi nathi ke sazama ukufuna ukufona sizwe ihlangothi lesi2 ukuthi mhlambe ngakuliqiniso namkhana mamangana maye ngoba ubhuti bekubonakala kumuntu osidotshako onasizwa ngathi sikhuluma ngendaba ekoloyi kubonakala ngumuntu osidrobhako mara ke asazi iqiniso ukuthi ngangiyini sithi sesathi asikhambeni sekhona ngale sokuzwa ukuthi reh ubani onamanga ngubani oneqiniso mara ke sizokuthi masiyako sekuya sibe babantu ngathi vele sesine information yakho ukuthi vele kuliqiniso uyayazi ikolo le ngiyakamama lo noma singekho sho ukuthi umama usitshela iqiniso ukuthi ikolo ngeyakhe or ngiyakabhutile or bekamphadelela ubhuti akasafuna ukuba ingcenye naye or kwenzekalani mara istory sifuna ukuthi sisigene ngamadlanyana sisetshele ukuthi isikhathi masikhamba nakuvela amaqiniso sokukhamba ke sibe buthaka senze ngathi no ngathi iqiniso besina ngoba abantu basitshela kwangapha uyazi umuntu nakathoma ukutshela istory athi ya kunomuntu uthethe inkomo zekhaya zonke wenza ini na ufika kuthola ukuthi bezwene nethi ukuthi lo ufuna ukumjikela but ke nasithola istory ezwisa ubuhlungu njengoba bathi indlela ezela ikoloyi sokuthoma siye ngokukhadlanyana njazi nje sifike bonakale ngathi siyayishubisa kancane nje simuze ubhuti nasimbona ukuthi vele ufuna ukusitshela amaqiniso hayi siyamnikeza ithuba ukuthi asicocele sokuthoma ngokuthi sithi iphi ikoloyi sinikeze ikoloyi nangabe ikoloyi khona then samuza ukuthi akavumi ngekoloyi ukuthi kukhona umama angakasitsheli khona khamba nathi ePulukwane bye Ngiyazi uNkulunkulu usazovula indlela zami Ngiyazi angeke sijabule zonke lezitha zami Thandaza kakhulu ukuthi uvule indlela zami Nkulunkulu ngivulele iminyango 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 Ke kgopela modimo go rabuletsela jaka ka nyaka go mpona ke swabile mana baka nyaka go no ipona ke tshwaretse tšheletaka ke hlokomele lapa la gešo bana baka kgopela o mpulele menyako ke kgopela o mpulele menyako ke kgopela o mpulele menyako ke kgopela o mpulele menyako ba gona ba bampotsa gore quick why baka
Menunjukkan aja.